Arngut nakiru pokhmat ke baju treba hakikam syakri pajba kata ikong Angela Rengat bat Reven Kosai Bor Pyrtuh layo jeng tiap bagitan jeng muban mi banar banyak kon jika election MLA hakasnem arajar arpulai. Laban kedau bakini Arngut kila jumi ba nak bentrai nam taki nong bela nakam taki nong song di mana bat kiwai. Haswa jokane Reven Kosai Bor Pyrtuh udai upasta jangka KGP snat sabni hakabau lah syakri batrai hakabalang persepetiran mokhar. Lai hadian pat ulamino nakasinat takaba kojumbat bantraino akikam syakri patba dakui pat kaban kedoh ni ba Reven Kosai Bor Pyrtuh akipor ka jinglong samla ka jungu ulalai ru we ni kinelam juga Saiñhima Student Union. Haksam ke bolo long pasta ula syemetaru ban pensyai patba halo ka jing pedrekam ya adhar takaba yang ransan lang bat Reven PPM saya moi. Katba ikong Angela Rengat bat aswa ba ini akikam syakri patba ilalong inong sang ya North East Network. Ani lalong iwe ni dekat jaga North East Network kaseng ke batrayam takabah kamiat jogi kentai. Hadirin pak iladan bentah ha kacing doa ba kacikhi nak bentah ban pentrekam ya ka State Commission for Women. Bat kumjuru ila yang tenge nak bentah banyak sait banyak hi nam takahok jogi nong bela khamtam kajing pembentrekam ba ka sarkar ya ka bai bela ya ka bakal keluar ban siu ha ka por badan khangdam haka jalan baklian kada ko jingpang COVID-19. Kajing try joki hakani yasi ki bamenta pat kalong langba ka kanhun ya ka bigila ai kerteng kathma orang li ujuki.